Кандай саар подписчиктер, силер менен мен Байел. Бүгүн бул деген 5-чи часть TikTok разнайды. Силерге деген эсли что бул тема надоел болуп кетсе, анда силердин негизи комментарийга кандай тема видео тартсам деп жазып койгула. Мен, конечно же, окуп, ошону тартам. Бүгүн деген могу TikTok разныйды тартам. TikTok разныйды силер билесиздер. Аякта деген смешной, грустный, веселый, любой нерсе видео тартат. Мындай ушундай. Азыр деген давайте анда болсо лайк көчүктөн басып туруп көргүлө. Давайте анда кеттик. Эсли подписчиктер, силер деген могу сериал, кинолорду, ана мындай сезондорду көрсөгөр, силер деген легендасылар. Я знаю твой телефон, но никогда не позвоню. И дышим мы в унисон и набираем «Я люблю». Ты далеко, далеко, смеется даже небеса. Но мне легко, так легко, и верю я в чудеса. Перекус поелячек. Казахский шоколад. Бул ачылган болчу. Мындай кушок шоколад азыр мунун короче, кусут көрөбүз азыр. Мен бул деген кичине мынча. Бирок анча таптык экен да. Толтура мындай чогуу таптуу эмес, бирок нормально экен. Мындай печенье ушундай, короче. Так ушундай. Анан акыркысы чай, мындай сүт чай. Ушундай ак көрүнүштү. Силер деген ушундай, эсиле түшүнбөй атсаңар, мен ушундай ак чай могу эмелерди, жана кызыл тети чайдар турбайбы, ошолорду ичпейм вообще. Анткени бул организмге эметпейт, анан мен шахар дагы салбайм, короче. Мен уже көнүп калгам, ушул секретим болчу силерге. Кичинекей секрет болчу. Бирок бул деле жакшы эми. Организмге бирок жакшы да эми. Не то что могу чайдар уже организмдер эметет да, бияктар катытат дейт, сахар деген. Азыр дем оны ичели. Таптык таптым эмес эми ушундай эле, короче.
Ушул биздин перекусубуз болду. Ошо менен давайте таппайын тамаша. Силерден дагы ушу TikTok разныйдын эмесин көрөлү. Come here, girl. Go ahead, be gone with it. Come to the back. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it. Drinks on me. Go ahead, be gone with it. What you twerking with? Go ahead, be gone with it.